Evo nas, Božić je. I oda se po selu. Evo prve dvije kuće Ivana Reze. I vamo dol nova kuća od sinova. Ovo je kuća oče, evo sada je. Ovo je kuća od Šimke Reze, Šimuna Reze. Ovo je od Šimunova sina Zdravka. Reci odmah nastavlja da je on direktora ovaj da radi dole na ganci. Tuda gore. Ja u Gage ćemo mi tebe čekati. Kako je procedura? Bravo. Ovo je kuća od Crnoga. A mi sada ulazimo u svaku kuću. Ali ne idemo u Đankušće jer i oni ne iđu kod nas. Sada ne idemo u Crnoga kuću i ove ostale Đankušće. Evo snimam vas. A nas kako igramo u školi. Neka. Ovo je kuća od Joze Vukadina Vučića. Marice! Kako ste? Dobro vam došao Božić po rođenje i so. Jelena, nemojte se... Nemoj vrta nas. A viš da me gleda opantala. Jel te ona Budila. Ovo je kuća od pokojnog Ile Vukadina. Ovo su kuće od Šćetinih sinova Marka i Jakova. Ovo je Joklova kuća. Sve pite pomidajne. Ja. Jeste li za kavu? Utošen sam. Nije ona toša, ja sam... Neće dalje, da. To neće tako. Neće došao od tome. Ajde sam nestao da probati, tako je sam. Na stolu je tvoje. Ne kao šta je koriš, što je na stolu, ako neće to probati. Evo ja bar ga još. Evo sad smo bili u kući udovice pokojnog Joze Šarca Anđe. I sad idemo kod Ante Šarca kuće, Kažimirovića.
Šta će tako? Mislim da je ovo lozica. Evo ja čitro, ja sam malo žalstvo. Susret lišću, čaša se. Šta šti? Da imena. Ovo je malo ljepše. Zato sam vamo i okrenuo. Znaš šta mi Jakić govore kad mi išli u Njemačku sad? A ovdje kad rođene u gradu pa gleda putovca, kaže mi malo lipši pod Hanšta, vi gadi nemojte li imati. Onda niko ne treba niko vode. Ovo ne treba ni putovati. Ja ne rekem, Ante, onaj, ti kad su mačkali. Tako je, sedi. Vrati se, kad niko ne zastavlja. Gazda, sveti blagdani. Ivan, sveti blagdani. Živi, sveti blagdani. Ja ću na suncu. Na suncu da se ne strpam dom na kauču. Žime! Preta Božić. Ovo nam je gazda kuće Ivan Majić, Čiko. Dobro, ne znam kako kad se god to krene uvijek Bajića i Stojana ovako. Malo nije, pa ne vidi ovdje mali meni. Oni kad vidi u Australiji ove gadne, odmah će reći vratit ćemo. Kako se zove ono pleme? Aboriginiusi, oni su koji oni. Mislići, ona meksička serija, na stoča. Pa da Loči ima tamo u Argentini, sad kad su naši bili, a prvi Hrvat naselili. I sad ovi Hrvata bili pitali kako po čem je dobili ime. Kad su došli Indijanci, bio neki kafić. I same žene. Ti su ljudi, kaže ženo, Loču. Prvi Hrvat naselili, ozbiljno, evo sad kad slišao. Ovo je Mašuna sin Mate. Evo da očekuje goste. Sretan Božić. Hvala također, Boško. Mate i Josip. Sretan Božić, Boško. Hvala također. Sad ćete piti ili će ili sami? Jel sami poslušati? Gorije sam spisao oglas. Nije Boga mi. Dobro, Boško Big Šta Boško snima? Ovo je kuća od Pere Markovića. Tri na strane. Jozo! Pa gdje si Jozo, dođi vamo. Snimate, vidi. Ova iđe kamera za Australiju. Ajde vamo malo, nemoj me na svjetlo jebe, kontra svjetlo. Vidiš ti kako se. Kamermanu, nemoj lajati. Šta ćete piti? Ovo je Lekušina kuća. A evo nam Marka Markovića, što smo bili u njegovoj kući. Našeg Kosca.
Ovo je kuća od Joze Vukadina Kalčića, što oda s nama. Ne snimam. On je tamo što ide. On je sniman cijeli dan. Možete ovdje na igrat, botore ćemo tamo, čekanje ispred. Kaže ovo. Treba neko ovdje manje u botore ćemo čovjek janje ispred. Tamo nije od kraja, samo malo.